Сәлем достар, бүгін біз Мед 365 компаниясына қонаққа келдік. Енді қазір осында біраз сұрақтарымызға жауабын алатын боламыз. Жалпы сіздерге Мед 365 компаниясы не екенін айта кетейін. Бұл компания жалпы Қазақстандағы IT медициналық компания. Искусственный интеллектті пайдалана отырып, сіздің медосмотрыңызды 1 минуттың ішінде ғана өткізеді. Яғни бұл аппарат үлкен фабрикаларда, заводтарда қолданылады. Сол жақтағы жұмысқа кірген, яғни кетіп баратқан сотрудниктердің денсаулығын медосмотр өткізеді ғой. Сол кезде мына осы аппаратты пайдалана отырып 1 минуттың ішінде барлық денсаулығын анықтап береді. Яғни ол арақ ішті ме, болмаса басқа есірткі қолданды ма, яғни адамның денсаулығын толық 1 минуттың ішінде анықтап беретін құрылғы. Бұл құрылғының аты Асма. Ал енді қазір басқа да сұрақтарымыз бар. Ол сұрақтарды Нұрланның өзінен сұрап аламыз. Сөйтіп біраз сұрақтарымызға жауабын табатын боламыз. Нұрлан, сонымен менде бірінші сұрақ, жалпы осы Астанада көрдік, сосын барып Данияр мен Есенді қолдадыңдар. Жалпы белсенді демеушіліктің себебі неде? Атлеттерді қолдау компания үшін қандай маңыздылық береді? Сәлем бәріңе. Біздің жалпы бұл демеуші Мед 365 компаниясының құрылтайшысы Шыңғыс Құлахметов. Біз бұл идеяны мен айтқан кезде ол бірден қолдады. Медицина, спорт бәрі бірге жүргеннен кейін, денсаулық бәрі. Сол үшін ол бірден қолдады Шыңғыс ағамыз. Сонымен Астанада халық марафонды жүгірді. Өте жақсы орын алды, топ 3-ке кірді. Одан кейін белый ночьта жүгірді балдар, Данияр мен Есен бұл. Ол тоже үлкен масштабный тарихы бар спорт шара, негізі белый ночь деген. Сонымен басталды. Қазір бізде одан басқа өзіміздің любитель, жұмысшылардың бәрі любитель көп балдар жүгіреді компанияның атынан. Солай. Ал жалпы енді алдыда тағы да бізде жарыс күтіп тұр, ол Семей жартылай марафон, Абай жарысы. Ол жаққа қандай атлеттер барады сіздердің аттарыңыздан, компанияның атынан? Семей қазақ марафонға бізден 7-8 атлет жүгіреді. Оның ішінде Қазақстанда аты шыққан Данияр Орманғали, Есенбол Жанабек 10 километрін жүгіреді. Данияр 21, Есенбол 10 километр жүгіреді. Одан басқа қыздардан Гүлшанат бар. Мен өзім жүгіремін 5 километр. Айбол мен Мадияр деген жігіт бар. Тоже өте жақсы результат. Ойлаймын, жақсы орындарды аламыз деп. Топ 3-ке кіреміз. Жақсы, бұйырсын. Ал жалпы компания бұл желі аяқтарға қандай көмек көрсетеді, яғни қандай демеушілік көрсетеді? Демеушілік дегенде жалпы айтайын, көмек болғанда барлығын жасайды. Ол демеушілікке не кіреді, жаңағы киімі болсын, самолеті болсын, жатар отелі болсын, бәрімен мен өзім жұмыс жасаймын. Тығыз спортсмендер негізі қиналмау керек. Ол спортсмендер келді, ол демалу керек, жүгіру керек, бәрі жағдайын жасап береміз. Сол біздің мақсатымыз сол. Яғни сен бұл жерде как координатор бүткір жағдайын жасап беріп отырасың? Менеджер ретінде спортсмендермен тығыз жұмыс жасаймын. Барлығын билеті алынады, не керек барлығы жасалынады атлеттер үшін. Олар бастарын қатырмау керек қой, олар келді, жүгіру керек, сол. Жақсы. Ал енді алдыда тағы да старттар бар, қандай жоспарлар бар? Алдында бізде Алматы марафон, Summer Relay дейді ғой, 4 августта, 4 шілдеде. Сол кезде 2 команда жүгіреді, қыздар командасынан, жігіттер командасынан. Одан кейін уже Талдықорған жарысы бар, қазақ марафон. Самый масштабный күзге қарай сентябрьде уже Алматы марафон. Алматы марафон, Шымкент марафон, Түркістан марафон. Соның бәрінде біздің атлеттердің бәрі жүгіреді. Жақсы. Жалпы осындай үлкен компаниялар, яғни желі аяқтардың ортасына демеушілікпен кіріп келіп жатқаны өте керемет. Енді соңғы тағы бір сөз. Жалпы сіздердің коллегаларыңыз бар, IT компаниялар бар, басқасы бар, соларға бір үндеуіңіз болса, тағы да қоссаңыз болады. Қосылып, демеушілік етіңіздер деген секілді. Айтамыз барлық үлкен компанияларға демеуші болыңдар, спортты көтеріңдер. Спорт ол денсаулық. Ол
болу керек деп ойлаймын барлық жерде. Сол айтар. Келіңіздер, спортшылар қолдаңыздар. Рахмет. Нұрыс, куда мы идем? Біз ас үйіне ресторан. В общем, қазір стратегия обсуждаться етіледі. Забить 0. Обсуждаться етіледі. Ал біз Семей қаласына келдік, не дейсің? Таңғы сағат 6. Әлі 12-ге дейін бір нәрсе қылып жүру керек, 6 сағат. Ләйліп. Сағат 9-ға дейін ләйлей тұрамыз, сосын барып сөрелік жинақтарды беру орталығы деп айтама қазақша, сол жаққа барамыз. 12-ге дейін уақыт өткізу керек. Енді Семей қаласының сосын тарихи жерлеріне барып, қанша дегенмен Алашорданың астанасы ғой бұл жер деген, дұрыс па? Сол біраз тарихи жерлерге көз жүгіртіп, кішкене тарихқа сүңгіп, қарап, қалай болған, не болған деген Сөз берсең, жалпы. Өзі сөз берді, мен сөйлеп жатырмын. Ал дейсіңдер енді. Короче, ты вот так заходишь, дверь открываешь, и мы там, короче, Короче, хотите дискотеку построить? Поехали, комнату Анвара сносом. О, давно таких подземок в Алмате нету. На поезде, мы 6 часов приехали. Мы сидели в кафешке, чай пили, завтракали. Не заселились еще. Да, в обед заселили. Дайындық қалай? Жақсы, құдайға шүкір бүгін екінші күн. Ненің выдачаның. Трасса қалай болып тұр, нормально ма? Трасса жақсы, сендердің разбор трассаларының бәрі жазып жатыр ғой, бәрі түсінікті деп. Ага. Мы вчера, короче, ссылку просто кидали. Вот я говорю, вот разбор трассы полностью рассказано. Деп. Ну, сами тоже объясняли, там карта, все есть, кстати, схема. Погода как это, нормально была где-то, да? Жаңбыр жауайын деп тұр, Ну, ничего по страшного. прогнозам. Әдемі ғой жаңбыр болған. Жел болмаса болды. Да, қатты ураган болмаса, жаңбыр не страшно. Ты это, в Семее был раньше? Не, первый раз. Как тебе город? Ну, красивый. Красивый. Прямо о нем рассказывали, что он прям такой скучный, депрессивный. Не, какой там. Не депрессивный? Не, наоборот, мне за вот- неделю не поймешь? Наоборот, депрессию? мне нравится вот то, что культурный код, какие-то архитектура сохранена. Наоборот, мне это нравится. Қай жерге барып үлгердіңіз? Мына семейге ой, музейге бардым. Міне тұр. Кіру 350 теңге екен, зато Шынымен бүкіл бар екен. Қазақстанның, мысалы, бұрынғы ежелгі дүниенің тарихы, Қазақстанның тарихы бәрі бар екен. Сол потом Алаш тарихы бар, да? Алаш тарихы бар, иә. Алаш тарихы бар, Семейдің осы несі тарихы бар. Потом қайда бардық? Енді воскресенье күні забектен кейін мына жерде әйгілі бір моншасы бар екен, соған барамыз. Сағат қаншада? А так бізге бір жаққа баруға, қыдыруға уақыт болған жоқ қой. Жұмыс істедік қой, тек площадь, гостиница, библиотека. Вот организаторсы қалай болады? Сіздердің осылай қолайлы әдемі жүгірулерің үшін бір апта тынбай еңбек етеді адам. Бағалау керек сонда. Дұрыс ұрысып салсаң. Ол негізі бір жұман, бір апта ішінде істелінбейтін зат қой. Қазір оны қой, документалды Бірнеше ай ғой. көрсетеміз әлі қалай жұмыс істейтінімізді. Сөрелік жинақтар Абай атындағы кітапханада болып жатыр. Оң жағымыздан қарасақ, Акимат, бұл негізі басты площадь. Семей деген осы енді. Жоқ. Справа. Сам. Завтра, считаю, уже ночью. На поезде? На самолете? А как продажи? Вообще местные ребята, которые участвуют, бегут, они знают насчет гелей, существования гелей и так далее? Да, в принципе, вот я столкнулся с такой темой, что в Казахстане
люди еще не особо знают, что нужно питаться, в чем нужно бегать, как нужно бегать. То есть людям приходится объяснять, что нужно кушать. То есть очень много людей, которые там, я бегу 21, что мне нужно скушать. Спрашивают, что-то до этого пробовали? Говорят, нет, ничего не пробовал. Но тут уже человеку сложно что-то порекомендовать, потому что дистанция не маленькая, ЖКТ будет работать непонятно как. Поэтому направляешь человека домой, тренировки, тестирование всего питания, и только потом уже что-то им можно давать, рекомендовать. Сейчас посмотрим обзор. Вот сюда пакет. Вот. Пакет жейде болады. Абай. Және де осындай әдемі тақия болады. Собираем. Кажется, это одна для старта осындай. Ол прорезиненный, суға нетпейт, Не порвется. не порвется, да, жыртылмайды. Ну, кстати, это большой плюс в том, что потому что когда тебе жарко, ты бежишь, ты обливаешься водой, да, И и они бывает рвутся такое, многие. да, то, что они рвутся, там, Да, это пуговицы, очень продумано. да, булавки обычно вот эти места рвут, поэтому это продумано. Что И еще? булавочки. Ну и, конечно, да, булавки. Да, и если здесь наведете по QR, там будет памятник, памятка участника. Решили бумажные не делать, чтобы не тратить бумагу. Эко-френдли стартовый пакет. Шәкәрім Құдайбергенұлы, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев. Дейсің. Но вот этот монумент стоит надо будет на острове. Памятник жертвам ядерных испытаний. Қалайсың, Сұлтан? Ертең не жүгіресің? Че бежишь завтра? Салам алейкум, завтра десятку бегу. Че, какие планы? Ну, посмотрим. Ну, хочу темпануть, по идее. Да, посмотрим. Халай, у тебя до этого была травма, ты в Астане Да. бежал с травмой, как сейчас? Да. Сейчас я прошел лечение, прошелся, так что нормально уже. Ну, думаю, сильно не буду я давить. Так. Какие у тебя красивые получится. очки. Да, это же Рок Брос. Че, в семье в первый раз? Да, кстати. Как тебе Первый было? раз. Че успели посмотреть, когда приехали? Ну, мы приехали вчера ночью. Вот практически ничего не успели, но вот мы от отеля там шли там километр. Блин, из-за дождя капец, все там обходили, как это. Лужи везде, вот да? так ходили везде. Ну вот это проблема степных Да, чуть городов у нас. отхода. Так что тут уже ничего не поделаешь. А В первые целом ощущения нормально. какие от города? Ну, в целом, как обычно, такой этот обычный казахстанский сельский город, если честно. Ну, вот есть, допустим, новостройки, но, ну, не знаю, такси, например, какое-то нереально дорогое. Здесь дорогое Да, такси? дорогое Почему? такси. Мы вчера от аэропорта до отеля отеля? у нас там 10 километров, а он нам, короче, четырешку там, короче, дает. 4000? Да. Ну это да, дорого. Это алматинские цены. Ну да, и ты думаешь, ё-моё, что за тут с меду намазано, что ли, не знаю. Но это и сами, кстати, жители, также мы пообщались с ночью вот с таксистом, то он также говорит, что тут действительно дорого почему-то. Абай Құнанбаевтың алаңы. Ертең осы жерде стартовый городок болады. Сахнаны енді тұрғызып жатыр. Кішкене ауа райы. Қыздар ай деп ертең Әміре осында өлең айтатын ой деп. Мы на острове Бейбітшілік, посреди реки Иртыша. Здесь такой красивый парк разделили. Мы идем к мемориалу памяти жертвам ядерных испытаний. Посмотрим, там красивый. Его делал Шота Валиханов, автор нашего герба, если вы не знаете. Нас в школе учили. Сейчас придем, посмотрим, покажем. Да. Наш блог не только про бег, но еще и про образование. И про И- физподготовку. И про, да, физические нагрузки.
Мы возле памятника мемориала жертвам ядерных испытаний. Как вы знаете, в Семее был полигон. Он закрылся в 91-м или в 3-м году по инициативе Олжаса Сулейменова совместно с президентом первым Казахстана. Ну да, но стоит отметить, наверное, многие знают, то, что у Олжаса Сулейменова было такое большое движение, которое было против ядерных испытаний именно в Казахстане. Да, и вот здесь вы видите мемориал, то есть ядерный гриб, форма, вверху само ядро, которое символизирует распад, и мать, накрывающая своего ребенка, как символ того, что они переживут все, что мать укрывает от любой боли ребенка. Мы пришли на теплоход Чохан Валиханов, взяли билеты, вот он, сам теплоход. Сейчас будем плыть, кататься по Иртышу и покажем вам тоже все. На теплоходе музыка играла. Расскажи что-нибудь, я это снимаю тебя. Ну это теплоход Чохан Валиханов, қазір экскурсия болады Иртышпен. Нұрсұлтан көрсетсіндерге. Дядь Волга, что скажете? Вы в Стамбуле адаларға бармағансыз ба? Жоқ. А? Жоқ. Нұрлан, барғам мен. Жоқ, қалай? Почти копия ғой, дәл сол сияқты. Чуть ескілеу, но как-то так. Болады, жинауға. Қозымен көрмеш. Қалайсыңдар? Жақсы. Ага. Қалай екен пароход? Күшті. Бір жаңасын ауыстыру керек екен. Жаңа Қазақстан қалайсың? Мадина, қалай жағдай? Атырауда бар ма бұндай? Білмеймін, бар шығар. Бар шығар, бармағансың ба не Атырауда? Ондайға бармаймын мен. А? Ондайға көп бармаймын. Ладно. Семейдің көрігі мынау тұрған қазіргі өткел, яғни мост. Және де Иртыш. Сол есіл ғой, Иртыш па екен? Қателесіп жатырмын, кешірім сұраймын, не болсаңшы? Сол Иртыштың суымен біраз жүріп тамашалап өтейін деген ойымыз енді бұйырса. Сол бүгінгі жарыс бітті, оның артынан әдеттегідей демалыс, серуен. Блогты астына комментарий, лайк, колокольчик барлығы. Қалай саған? Чохан Валиханов. Өте жақсы. Стамбулда аралдарға барғанда осындай пароходқа отырғанбыз, сондай бір керемет жылу сезім сыйлады маған. Көңілім жылып қалды. Рахмет. Это фонтан с 12 годами по восточному календарю. Вот это Доңыз. Здесь собака, Атеш, обезьяна. И вот так по кругу все года. Қалайсың, Нұрлан? Жақсы шүкір. Что там? Семей қаласында не жүгіруге жатсыңдар? Семей қаласынамыз. Аха. Қазақ марафон. Аха. Ертең бұйырса, мен 5 километр жүгіремін. Аха. Сол көреміз. Біздің командадан негізі Данияр бар, Орманғали 21 шақырым жүгіреді. Бейсенбол бар, 10 шақырым. Команда ол Мед 365, да? Аха. Шыңғыс Құлахметовтың көмегімен осы жасына келдік бәріміз. Иә. 7 адам болды. Аха. Сол бұйырса ертең
Әр қашықтықта Ар қашықтықта 21 шақырым бар. Аха. Данияр Орманғали 10 шақырымда Бейсенбол бар. Аха, Қыздардан Гүлшанат бар. аха, Сосын Ануар Ахмади бар. аха. 5 шақырымда мен және Айбол Мадияр деген жігіт бар. Жақсы, жақсы. Енді осы составпен біраз жарыстарға шығасыңдар ғой, Алла бұйырса. Иә, осы составпен осы неде жүгіреміз, Талдықорғанда бұйырса, одан алдын Экиден жүгіреміз. Экиденде 3 команда бар, қыздар командасы, мужской состав бар, чисто. Аха. И смешанный состав бар, 3 команда. Жақсы, жақсы. Семей жақсы, бірақ масалар көп. Жаңбырмен қарсы алды. Ертең бұйырса тағы да жаңбырмен старт басталайын деп отыр. Өрт болуы мүмкін дейді тағы да. Жалпы ертең начеку болыңдар деп отыр ғой, любой нәрсе болып кетуі мүмкін деп отыр. Сол себепті жігіттерге айтып отыр, морально дайын болыңдар ертең деп. В целом сол Болжам қалай ертең? болжам. Жартылай марафонда кім ұтады? Енді болжам алғашқы үштікті айтайын. Алғашқы үштік бұл жерде Данияр, Ислам и Дарын Қонысбаев. Осы үшеуін көріп тұрмын алғашқы үштікте. Үшеуінің дайындығы үш түрлі. Данияр мысалы белой ночидан кейін жаттығу жасаған жоқпын дейді, объем жоқ дейді. Алдында ғана бір работка жасадым дейді, болды. Дарынды білмеймін, Исламда тоже енді Исламда кішкене бап бар. Көру керек бұйырса. Ертең желаяқтар бір-бірмен емес, ертең ауа райымен алысатын секілді. Лора Пиано болды ғой Түркістанда. Сондай бір қызықты оқиға болатын түрі бар. Енді ертеңге дейін қазір қарап тұрсыздар, күн ашық. Бірақ 112-ден сообщение келіп жатыр, хабарлама келіп жатыр. Ертең Лора Пианоның көкесі болады деп жатыр. Ертең қызық болады. Сол. Одна причина, почему нужно в городах устраивать массовые забеги, в том, что, смотрите, здесь неподалеку у нас выдача стартовых наборов, и абсолютно весь зал, 80% состоит из бегунов. То есть определенно бегуны приносят кэш, бюджет, пополняют города. Так что любой акимат должен это все поддерживать. Бүгін Семей қаласындамыз. Бүгін Семейде Спартак футбол алаңында КПЛ-дің ойыны болады екен Атырау командасымен. Соны кішкене қарап, видео түсіріп кетуге келдім. Былай қарасам, адам өте көп. Началась контратака команды Елемай. Еще одно необычное стадиона Спартак в том, что сзади этого стадиона лежит железнодорожный путь, и вы, собственно говоря, можете слышать гул от поезда. На самом деле очень много людей, достаточное количество. То есть приятно видеть то, что есть болельщики, которые приходят на матч, смотрят и болеют за свой родной клуб. Это классно.
Судья пошел смотреть повтор ВАР. Начал сомневаться в том, что у игрока команда Атырау сыграл рукой. Пенальти. Вот и завершился матч. Елимай-Атырау. Достаточно результативная игра. Красочный футбол. Елимай выиграл со счетом 3-0. Болельщики класса, мне очень порадовало местное население, которое поддерживает свою команду. Нужно отметить то, что команда на самом деле довольно-таки молодая. Она создалась только в 2022 году, команде 2 года. Поэтому, мне кажется, эту команду еще много ждет впереди. Прекрасный матч. Немного предисловия, почему пришел на матч футбольного клуба Елимай. Так получилось, что в Казахстане, если не ошибаюсь, первым профессиональным клубом, который создался на территории Казахстана, это был как раз-таки клуб из Семеи. В то время он назывался, если не ошибаюсь, Жарыс. Клуб насчитывает историю более 100 лет назад он создавался. Через какое-то время он закрылся, и вместо него то есть несколько раз было этапы перерождения, и это какой-то очередной этап перерождения. И клуб родился под названием Елимай. Елимай он существовал еще и в 90-х годах, поэтому на самом деле мне понятно, почему такое большое количество людей уделяет свой субботний вечер просмотру футбола и поддержке своей родной команды. Классно. Желаю, чтобы каждый вид спорта в Казахстане развивался только вперед и достигали, конечно же, высоких достижений.